sogo IPFTO sumedan no lam sogo IPFTO sumedan no lam sogo IPFT Dipalen ambai joto nai tongnai sakum kursuno tini beleke जों फंखमानि खबर तामके सिनि मेडाम कुम्बाति उज्जुल सिनि करवां सायखबन जत सिंगो बं खासिनि दीर्घदिन आइपिएफ दिख्लायनाय एखोनो थांनाय 2023 सिनि विधानसभा इलेक्शनाव बबिनि अपाते आइपिएफ तनिया करे तिप्रामो थांका वागी सिनि आइडब्लिउ तिनि डिविजननि प्रेसिडेन्ट तंमानि हायनो हाय बस संबाय बाक्सा तायवैसा दिननि सालनि दिनाव Semua baksa Kristino, Aisyah Hamzagui, sini bana rong ketika, bono sentabu, Lisa Rui te partini, Lisa Rui langsung naik, sini bono Lisa Rui langsung naik, yang sini divisioni sekretari sini lila foto jogdano kobong naik, ini logo kobong naik sini, Madam Jogorani, Central Vice President, atau bono bo, Lisa Rui langsung naik kobong naik. Ang temannya Purbewo IPFT no kayo division president potri no tangge tomono arepono tes bidan sobawo jini ang bisa mane raja no coba nangge bokha kawi no tangka arepono ang naye ungya dol kuno milkru alada dol khalai jabarang no naye ungya ya nipaye jini IPFT no tebo ju kaham khai tu sana niyang jaga nang pera jini no baya thangmono tebo no kraut kata kaham khai tebo bisa ya tang nani yang he jaga Minimum? ani lumu kumbati uji